Cijenjeni gledatelji, dobra večer i dobrodošli u emisiju Ekstra Plus. Naš gost večeras je gospodin Martin Raguž, izaslanik u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a 1990. i jedan od kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Dobro večer i vama i srdačan pozdrav vašim poštovanim gledateljima. Evo, gospodine Raguž, vi ste političar s vrlo dugim stažem u Bosni i Hercegovini, ako se ne varam, neki 25 godina, jel? Kako ocjenjujete trenutačno stanje u ovoj zemlji? Pa stanje, rekao bi, nikad složenije, teže, izazovnije. Bojim se da se radi o jednoj dubokoj institucionalnoj političkoj krizi, najvećoj od Daytona do danas. I ovi izbori u listopadu sigurno moraju označiti prekretnicu ili bar zaustavljanje tog slobodnog pada u kojem se našla Bosna i Hercegovina i njeni ljudi i narodi. Jer očigledno da ove dosadašnje političke prakse, intervencije izvana bez rezultata, neuspješni pokušaj provođenja reformi, nestajanje na evropski put, doveli su Bosnu i Hercegovinu po svim važnim parametrima, ako uzmemo samo stopu nezaposlenosti, blizu 600.000 ljudi, od toga preko 65% procenata mladih do 28-9 godina, izostanak investicija, stalne emigracije, egzodus, odlazak ljudi, dalji konflikti, poruke od nekih lidera da je ovdje nemoguća evropska Bosna i Hercegovina na dnevnoj osnovi. Znači, pokazuju svu suštinu i dubinu krize i ja mislim dakle da je sad zaista vrijeme za odgovorne ljude da iskorače, preuzmu odgovornost i pokušaju, a ja sam uvjeren da je to moguće, promijeniti tu negativnu silaznu putanju i vratiti vjeru da je ovdje moguće živjeti odgovorno, dostojanstveno, naravno, a zato treba jedan pravedan i funkcionalan sustav koji nažalost nemamo još uvijek, ali isto tako jedna bolja i odgovornija politika. Tako da, evo, to su izazovi, vidjet ćemo imamo li svi skupa snage da prepoznamo težinu situacije i nužnost promjena, ali sigurno da je stanje zabrinjavajuće i rekao bi alarmantno, to je definitivno. Evo, s obzirom, kako sam rekla i u samoj najavi, da ste vi jedan od članova, znači, Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Koliko su, po vašem mišljenju, oba doma državnog parlamenta u proteklom mandatu bila uspješna ili neuspješna u svojem radu? Naime, zakonodavna vlast ta je koja treba osigurati zakonski okvir tih neke legislative, dakle, za normalno funkcioniranje jedne države. Pa složio bi se s vama da je to jedan od najvažnijih institucionalnih elemenata, dakle zakonodavna vlast, ali nažalost moram reći da u ovom mandatu su izostali rezultati na razini potreba ove zemlje i njenih ljudi i nažalost ta kriza se izmjestila iz institucija i dogovori su se vrlo često prenosili izvan mjesta gdje bi u stvari trebalo suštinski donositi odluke, to su parlamenti, to su vlade, gdje bi se jasno pred očima javnosti vidjelo ko je za koji zakoni se trebaju donijeti, zašto neki nisu doneseni, koji blokira, koji koči, iz kojih razloga. Sve to izostaje u Bosni i Hercegovini. Ja sam duboko zabrinut, iz te zabrinutosti jeste ova vrsta odgovornosti u smislu preuzimanja evo i kandidature i svega ovoga što podrazumijeva jedna takva vrsta iskoraka. Dakle, svjedok sam, bio sam u 3 mandata član najvišeg zakonodavnog tijela, 2002. 2006. u zastupničkom domu i moram reći da smo tad preko 230 zakona usvojili. Dakle, bilo je perioda kad se zaista ozbiljno radilo, ali tad smo imali jednu partnersku odgovornu ulogu međunarodne zajednice i jednu sinergiju. Tad su provedeni, samo da podsjetim, zakon o obrani, zakon o indirektnom oporezivanju, obavještajno-sigurnosni sustav kompletan, zakon o sudu BiH. Znači, puno toga se uradilo, a kad sad mjerimo rezultat u ovom mandatnom periodu, on je daleko, daleko niži i ispod očekivanja. Nažalost, i taj smjer se također mora promijeniti, ali u suštini moramo prepoznati razloge zbog čega je to tako. Ako uzmemo poziciju Republike Srpske,
koja ima, rekao bi, 3 ključa da kontrolira dinamiku i način donošenja odluka na razini Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu kroz većinu, pa entitetsko glasovanje, pa u Domu naroda. Znači vidimo da sve više situacija je blokirano. Isto tako mislim da ni federacija nije na razini očekivanja, jer prije dolazila jedna pozitivna energija za državu iz federacije. Nažalost, u nju je sada smješten najteži institucionalni konflikt i politički u federaciji. Ona postaje umjesto jednog boljeg dijela prerasta u jednu crnu rupu, što također moramo detektirati i mijenjati. Tako da su to sve okolnosti koje su dovele do jednog zabrinjavajućeg stanja. Institucije su sigurno najodgovornije i sigurno dakle da ovi izbori bi trebali rezultirati izborom kandidata i političkih opcija koje će promijeniti tu praksu. Jednostavno parlament mora opravdati svoje postojanje, mi moramo opravdati svoje naknade, moramo pred očima javnosti iznositi argumente za određene zakone, ako nismo za njih iznositi argumente protiv, ali u suštini ići naprijed i bojim se dakle ako se to ne desi, onda ćemo nastaviti jednom vrstom ne status quo, nego agonije koja je razarajuća. Evo već dugo u Bosni i Hercegovini, naravno i u Europi, u cijelom svijetu, govori se o potrebi ustavnih promjena, govori se o potrebi da se napokon provede ta presuda suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Bosni i Hercegovini treba dosta reformi, međutim sve stoji. Svaki put čekamo do iza izbora neke promjene. Evo opet čekamo do iza izbora. Uvijek nešto čekamo, neke izbore da prođu, međutim i poslije izbora ništa se ne desi. Pa to jeste bila dosadašnja praksa i evo jedan od glavnih razloga za ovakvu vrstu pristupa i mog osobnog i stranke jeste baš da se napravi otklon od takve dosadašnje prakse. Pred svake izbore uvijek se traži krivac u drugome, ne polaže se račun u ime onog što smo obećali, što je obećano biračima na prethodnim izborima. Ako uzmemo samo ovaj zadnji ciklus mandata o kojem ste vi govorili, prvo se više od godinu dana čekalo na uspostavu vlasti na razini Bosne i Hercegovine. Nažalost, u federaciji uspostavljena mimo većinske volje hrvatskog naroda. Vidimo kakvi su rezultati i kakvi su odnosi. Pa ne samo da je uspostavljena, nego je doživjela nekoliko prekompozicija bez jasne odgovornosti zašto je to rađeno. Uglavnom se vlast distribuira i dijeli u smislu podjele ministarskih fotelja, javnog kolača, a ne na programima i rezultatima. Evo sami ste rekli da vidimo koliko je zakona doneseno, koje su reforme provedene, zašto nismo proveli odluku Europskog suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, ili zašto nismo utvrdili bar mehanizam koordinacije, zašto smo propustili 50 milijuna eura krajem prošle godine za ovu zemlju, zašto smo sad u opasnosti da od 2014. do 2020. ako ne budemo bolji i odgovorniji, ne propustimo 600-700 milijuna eura IPA 2 fondova bez koji ova zemlja objektivno ne može obzirom na ukupnu situaciju. Dakle, evo to su pitanja koja treba iznijeti pred svakog građanina ove zemlje, pred svakog birača. Nek se svak jasno odredi i prema opcijama i kandidatima koji se pojavljuju sada i u predizbornoj izbornoj kampanji. Ono što ja želim reći kao izravan odgovor na to pitanje, ja mislim da su ovdje ljudi narodi umorni od manipulacije, općim, nacionalnim, tražeći uvijek problem i krivca u drugome, zaklanjajući se iza tih općih ciljeva, a u stvari štiteći svoje uske interese, bilo stranačke, bilo skupne. I dok se ta matrica ne promijeni, bojim se da ćemo nastaviti tonuti. A ta matrica se mora promijeniti, to je imperativ na ovim izborima. Zašto? Zato što jednom za sva vremena ovdje treba podvući crtu pod sukobe. Evo vidimo da Beograd i Priština nakon ulaska Hrvatske u Europu su postigli dogovor koji je do samo prije nekoliko mjeseci, neću reći godina, bio izgledao kao nemoguć, ali taj dogovor donosi benefite ljudima tamo. Srbija samo zato što je postigla taj dogovor mogla je koristiti sredstva nakon ovih poplava kao da je punopravna članica Evropske unije, a gdje smo mi, evo vidimo, nismo ni fond za pomoć ugroženim, evo ni 3 mjeseca u federaciji nakon što se to sve desilo, još nažalost nismo formirali. Dakle, da vidimo ko je za to odgovoran. Ako sam ja, nek se kaže ja, ako je neko drugi da kaže, a ne da se govori stalno svi smo isti, pa i oni koji žele naprijed, koji žele Evropu, koji žele dijalog. To je ono što ja smatram sada povijesnom šansom
za ovu zemlju da se zaista napravi jedna selekcija i kandidata i ljudi i političkih opcija koji žele iskreno mijenjati stvari kroz uvažavanje, ne potiranje identiteta, dominaciju. Evo, ako taj ciklus sada ne prekinemo u negativnom smislu, ja samo mogu odgovorno reći, bit će još teže. Ja želim da ga prekinemo, želimo biti dio odgovornijeg i boljeg vođenja politike ovdje, vraćanja vjera ljudima da je moguće živjeti bolje i stvarno smatram vrlo, rekao bi presudnim ovo vrijeme, rekao bi povijesno, jer vidimo poruke koje dolaze. Nemoguća Evropska Bosna i Hercegovina, disolucija. Ja osobno želim jasno reći i kao kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, moguća je, potrebna je i bit će Evropska i pravedna Bosna i Hercegovina, gdje su Hrvati ne problem, nego ključ rješenja, gdje nećemo držati svijeću samo određenim politikama i biti taoci njih, nego ćemo biti ključni čimbenik rješavanja tih problema. Želim da vratimo samopoštovanje, samopouzdanje, da kažemo ljudima i mladim, ostajte ovdje, vrijedi se boriti za ovu zemlju, ovo je naša zemlja. Evo, to je to. Sigurno da i drugi žele slati te poruke, vidjet ćemo koje će to poruke biti, ko će dobiti potporu i da jednom položimo račun za to što obećamo. Evo, ja bih volio da idemo tim smjerom. Gospodine Raguž, evo vi ste u zadnje vrijeme posjetili Washington, Berlin, Brisel. Izjavili ste kako smatrate da je nužno vratiti fokus na našu zemlju kako Sjedinjenih država, tako i Europske unije i naravno ključnih europskih zemalja. Ne mislite li da su nas oni više siti? Pa sigurno da postoji jedno veliko zasićenje, pa rekao bi umor od Bosne i Hercegovine, političara i ovakvog odnosa prema životu i stvarnosti u Bosni i Hercegovini. I ta zasićenost se osjeti na svakom koraku kad dolazite tamo. Ali isto tako mogu reći odgovorno da i tamo ljudi, institucije, čekaju pozitivnu poruku iz Bosne i Hercegovine, da postoje i političke opcije i kandidati koji žele preuzeti odgovornost za promjenu te negativne slike. Ali evo svi ovo pred izbore uvijek tvrde da žele preuzeti odgovornost, da su za promjene, da su za napredak, da su za bolju Bosnu i Hercegovinu. To od svih čujemo. A to svi čujemo, ali svi nisu otišli u Washington, Brisel, Berlin i tamo te jasno poruke rekli. Ja moram reći, evo sad kad me već pitate, ovih dana smo imali priliku vidjeti pokretanje rezolucije u Kongresu od strane ugledne kongresmenke iz Kalifornije, rezolucije koja je vrlo važna za Bosnu i Hercegovinu cijelini, a i za Hrvate. A vidjeli smo i da je gospodin James Foley, koji prati više godina ta zbivanja, rekao da je moj dolazak u Ameriku značio presudan utjecaj za pokretanje. Znači, trebamo argumentima vidjeti ko nešto govori, ko se kako ponaša. Ja zaista ne želim prihvatiti tu baticu da smo svi isti. Nek ljudi ocjene kakav je ko, ja neću sad govoriti kakav je ko, a ne možemo prihvatiti tu maticu, svi su isti u politici i tako dalje. Ono što ja mislim zaista, bez fokusa Amerike, bez fokusa Brisela, bez fokusa Njemačke kao lokomotive Europske unije, nažalost, bojim se dalje destabilizacije odnosa ovdje. I na to sam upozorio i kroz predavanja u Institutu za mir, u Nacionalnom demokratskom institutu, na godišnjoj konferenciji Hrvata Amerike u Pensilvaniji. Ljudi koji su potpuno predani i posvećeni ne samo hrvatskom pitanju i borbi za hrvatsku ravnopravnost, nego zdravim i ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini, evropskoj budućnosti i NATO budućnosti. Ja sam se osvjedočio da postoje prijatelji, ali čekaju da ovdje bude odgovornija politika, da ne propuštamo rokove, da ne kažemo to ćemo završiti sutra pa ne završimo. Pa koliko smo obećanja dali, evo i predsjednici stranaka i rokova, nažalost, nisu ispunjeni. Da vidimo zašto nisu. Pa nekima odgovara status quo. Meni osobno, nama, a ne samo Hrvatima. Mislim da najvećem broju ljudi u Bosni i Hercegovini apsolutno ne odgovara ovakav status quo. Da budemo taoci određenih politika koje kažu nemoguća Evropska Bosna i Hercegovina. Zato što sad vidimo gdje se šalje poruka nemoguća Evropska Ukrajina. Pa koje su konsekvence, nestabilnost, ne samo u tom dijelu, nego može prouzročiti globalnu nestabilnost. Isto tako sam rekao, ako se ne djeluje preventivno u Bosni i Hercegovini, bojim se ponavljanja scenarija koji su bili ranije kroz povijest, koji su skupo koštali ovu zemlju. Dakle, iz te odgovornosti sam išao, djelovao i mogu reći da sam ohrabren, da ipak postoje određene poruke, inicijative. Naravno, sad je do nas, ako ne budu ovdje imali partnera,
Zašto bi se neko zalagao? Po Amerikancu plaćali životima vlastitih ljudi. Imali su najveći angažman vojni, sigurnosni, bili su medijatori uspostave vlasti. Ključno su bili čimbenik zaustavljanja rata i postizanja mira i sigurno su puno dali, ali ne mogu oni davati ako mi ne želimo da u ovoj zemlji bude dobro, a mi moramo poći od sebe. Riba se čisti od glave, svak treba kod sebe počistiti. Ja mislim da zrije to vrijeme, ja ostavim kod ljudi i u Bosni i Hercegovini da žele jednu odlučnost, jednu beskompromisnost, nekalkuliranje sa tim obrascima dosadašnjim. Evo, to je i moja temeljna poruka. Znači, vrijedi se boriti, moramo se izboriti da vratimo taj fokus, da vratimo dignitet samoj zemlji, jer kad odete, bez obzira ste li političar, ne, kad kažete odakle dolazite posle svih ovih godina, nažalost imamo problem sa tim. Svaka čast ljudima našim pojedinačno, gdje god odu pojedinačno snalaze se, ali generalna je percepcija loša i moramo je mijenjati i moramo vratiti pozornost prijatelja. Ova zemlja ima prijatelje, ali treba zaista uvjeriti da mi želimo i hoćemo biti bolji. Evo, prije nego što se vratimo ponovno na ovu svjetsku sliku Bosne i Hercegovine, odnosno kakvu sliku imamo u svijetu, ono što mene interesira, evo vaš stav o tomu, ponekad se čini kako politička scena u Bosni i Hercegovini, svi događaji se ponekad u stvari odvijaju na temelju nekih inata, zbog pojedinačnih izjava, istupa, možda nerazmišljanja pojedinaca koji ponekad nešto kažu, pa onda kreću ti neki sukobi, namjerno se zatežu neki procesi i sve ostalo. U biti nemamo, čini mi se, uopće zrelu demokratsku scenu. Apsolutno se slažem s tom ocjenom i čitav ovaj napor kroz koji prolazimo je posvećen profilaciji politike, otvaranju vrata mladim, obrazovanim ljudima koji moraju biti bolji od nas. Znači, ovdje je politika postala kancerogena. Znači, postali smo taoci određenih individua, osoba sa svojim taštinama i željom da bez obzira kakvo je stanje u zemlji vladaju. Mi vidimo da mnoge stranke nisu uopće provele unutar stranačke izbore, održale sabore, kongrese sa više kandidata. Nema te unutarnje demokratizacije, ima jedna, rekao bi, poludiktatura unutar stranaka u smislu provođenja odluka koje se donose vrlo nerazvidno, netransparentno. Dakle, čitav taj politički život se izmjestio iz institucija. Ovo što smo malo prije govorili o odgovornosti zakonodavnih tijela pa i vlada, tako da bez, rekao bi, promaje unutar tog političkog spektra, bez od njegovog ozdravljenja, bez katarze politike, bez jasnog stava, suprotstavljanja negativnim tendencijama, bez spremnosti da platite određenu političku cijenu, pa evo i ja osobno sam u zadnje vrijeme prošao jednu vrstu, rekao bi, katarze kroz odnose i unutar HNS-a i unutar 90-ke, da bi došao u situaciju da mogu odgovorno stati iza riječi koje večeras ovdje govorim, jer vjerujem sada da institucije unutar stranke djeluju temeljem programa, a ne temeljem nečije volje, bilo moje, bilo čije. I dok tu jednu političku kulturu ne izgradimo. Drugo, ovdje je dijalog, ono smatra se kao slabost. Ovdje se ide uvijek na mišiće, na dominaciju. Neko je u ovom trenutku jači i želi jednostavno pogaziti onog drugog, a ne respektirati kao partnera kroz međusobno uvažavanje. Konsenzus koji je kultura konsenzusa u više nacionalnoj zemlji, kao što je Bosna i Hercegovina bila, morala bi biti dnevna. Znači, kompromis, kao zdrav kompromis je način, modus vivendi, da mi opstanemo uopće ovdje kao društvo. Sve to se gura u drugi plan, ide se na politike dominacije, ekskluzivizma, radikalizacije, pred izbore pogotovo. Tako da, zaista, evo, ja želim večeras poručiti, mi smo napravili otklon tih politika. I jasno to kaže, ne želimo biti dio tih politika. Koliko ćemo potporu dobiti, ne znam, ali sam uvjeren da su ljudi umorni od takvih politika. I da je vrijeme za zrele, profilirane politike. Da mi idući tjedan predstavimo svoju gospodarsku politiku, svoju obrazovnu politiku, svoju socijalnu politiku, svoju politiku institucija, kulturnih, znanstvenih, medijskih. Znači, da se deklariramo, jesmo li istinski za Evropu ili samo to kažemo. Sad kad je Evropa tu zagrla nas s ulaskom Hrvatske, pa mi imamo povijesnu šansu da budemo, a mi se udaljujemo od toga. To je važno pitanje koje ste postavili.
Mislim da u ovom trenutku način na koji vodim kampanju, koji komuniciram, prepoznat je kao pozitivna kampanja, dobivam svakodnevno reakcije i ja sam ohrabren da ljudi prepoznaju. Znači, treba im ponuditi drugačiji govor, drugačiji jezik, drugačiji način ponašanja. Treba saslušati, politika je bahata, odnarodila se od čovjeka. Trebamo vratiti jednu vrstu poniznosti, slušanja ljudi. Pa ne megalomaniju, ne može se ovdje ništa preko noći, ali može bar jedan taj negativni trend polako zaustavljati i onda graditi odnose odgovorno. Evo, to je važno pitanje. Ja mislim da je presudno ako se tu pojave više političkih opcija i kandidata koji to mogu nakon 10. mjeseca prakticirati, ja mislim da će se vrlo brzo na pozitivno mijenjati stvari. Evo, da se vratimo na ovu političku scenu, dakle, Bosna i Hercegovina u svjetlu europske integracija. Sljedeći tjedan na poziv Angele Merkel u Berlinu bi trebala biti održana konferencija regionalnih lidera, dakle, ministri vanjskih poslova, premijeri, ministri gospodarstva i sve ostalo, gdje će biti moguće lobirati za nekih 11,7 milijardi eura za pomoć različitim regionalnim, ali naravno i nacionalnim, to jest državnim projektima. Za sada nema informacija što će to ponuditi Bosna i Hercegovina. Vi ste inače, evo, s obzirom dakle da ste, možemo reći, u vrhu te zakonodavne vlasti, imate li vi možda neku informaciju, evo, s obzirom da neki ljudi iz vaše stranke sjede u vijeću ministara i u različitim ministarstvima? Priprema li se nešto za taj sastanak? To je već za tjedan dana. Što se tiče tog sastanka, mogu reći i pozdraviti aktivniju ulogu Njemačke. Znači, činjenica da Angela Merkel kao jedna izuzetno uspješna i moćna žena koja predvodi takav jedan pristup u Europi organizira taj sastanak je za pozdraviti. Za pozdraviti također da je to sastanak zemalja iz regije, jer ovdje se više ništa ne može riješiti parcijalno i sigurno dakle da oni u ovom trenutku ne idu na politizaciju tog sastanka, zato su i tako ga i koncipirali i organizirali, da se fokusiramo na moguće projekte i podršku ovom prostoru, a nakon izbora sigurno kad se bude složila ta kadrovska križaljka u vlasti, da će se ići jače i u druge reforme. Ono što ja mogu reći jeste dakle da u ovom trenutku sigurno Bosna i Hercegovina ima određenu vrstu pripremljenih projekata. Pitanje je samo koliko će se sad i vijeće ministara i pojedini ministri nametnuti na toj konferenciji, ali siguran sam dakle da projekti u energiji gdje Bosna i Hercegovina objektivno ima potencijalne regionalnog lidera, ne samo u hidro, nego i termo obnovljivim izvorima energije, jeste jedan prostor gdje čitava Evropa vidi svoj interes i mi moramo iskoristiti te svoje potencijale konačno. Zatim, infrastrukturni projekti, evo, malo se intenzivirao čitav taj posao oko koridora PC, ali isto tako revitalizacija željeznica, zračni promet, projekti koji moraju slijediti kao preventivni. Evo vidimo sada nakon ovih kataklizmičnih i gotovo nezabilježenih poplava traže jednu vrstu koordinacije i preventive i Evropa sigurno ima svoje fondove koje može staviti u tu funkciju kao i u proizvodnji zdrave hrane, korištenju resursa, valorizaciji kulturno-povijesnog nasljeđa, situiranju ove regije kao regije konačno o stabilnosti, a ne stalne, rekao bi, crne rupe i potencijalnog bureta baruta, što je najveći interes Evrope, jer bojim se da, a uvjeren sam, dakle, Njemačka tu, ne trebam ja to ocjenjivati, ima te potencijale, apsolutno svjesni i svoje prošlosti, a svjesni i sada raspleta, evo recimo kad je Ukrajina u pitanju, vidimo koliko može gospodarsku cijenu platiti Evropa zbog nestabilnosti energetske tog tipa, dakle da su svjesni da se mora djelovati preventivno. Naša je šansa, dakle, da prepoznamo tu dobru volju i da se namećemo u tom prostoru, a ne da se povlačimo iz tog prostora što dosadašnja politika radi, konfrontirajući nas unutra međusobno, da bi se zadržala moć određenih skupina, a u stvari da bi se dalje slala poruka da je ovdje nemoguće živjeti zajedno. Mi moramo jasno sad poručiti u Briselu, u Berlinu, da mi ne dijelimo tu vrstu vrijednosti.
bar što se mene tiče osobno i opcije iz koje dolazim, a ja mislim da su Hrvati u stvari dužni preuzeti odgovornost još jednom za ovu zemlju. Mi smo ključ rješenja, rješavanjem nekih otvorenih pitanja, važnim i za hrvatski narod, može se stabilizirati Bosna i Hercegovina u cijelini, a vidimo da ova podjela između Sarajeva i Banja Luke je štetna za sviju. Tako da su te poruke treba i koristiti. Sad je ovo što ste rekli, to institucionalnog karaktera, nije političkog. Dobro je da krene i tim smjerom, da se otvori ti komunikacijski kanali s Njemačkom i Evropom, da vidimo da oni žele nama pomoći i da su, iako su nezadovoljni i umorni, da su oni puno odgovorniji od nas i da žele djelovati aktivno. Mi tu ruku moramo iskoristiti. Ja sam uvjeren da će birači prepoznati kandidate koji neće kalkulirati oko tog puta i koji će tu ispruženu ruku prihvatiti i koristiti je za dobro svih ovdje, poboljšavajući život, dovodeći investicije, zapošljavajući ljude, sprečavajući stalni odlazak koji je poguban. Tako da evo, stalno upozoravam da je sad ta ogromna šansa, koliko god je zahtjevno vrijeme, koliko god teško, toliko i ogromna prilika da promijenimo taj negativni slijed. Evo, koliko u stvari Hrvati kao najmalobrojniji narod, evo, ponovno će se voditi ta sad, je li tako, kampanja, tko će to zastupati Hrvate, dakle, na ovim višim razinama vlasti, da im drugi ne biraju predstavnike i sve ostalo. Međutim, evo, Hrvati, iako ih ima vrlo malo, imaju strašno mnogo stranaka koje se, by the way, ne mogu dogovoriti, evo, ni oko tih nekih najosnovnijih stvari. Koliko ste u stvari spremni, evo, u nekim možda i neslužbenim razgovorima, vi i ostali čelnici ovih većih hrvatskih stranaka, koliko ste spremni barem te neke osnovne smjernice dogovoriti na tragu onoga što je bio cilj kada je utemeljen HNS i sve ostalo? Je li to moguće, evo, u današnjem vremenu? Možda ne prije izbora, ali možda poslije izbora. To je moguće i to je nužno. Mi smo se zalagali i zalažemo se i sada, ja osobno sam javno iznosio te stavove, za istinsko otvaranje Hrvatskog narodnog sabora, njegovu suštinsku reformu, da on postane krovna, strateška, nacionalna institucija, ne samo za politiku, nego i za znanost, kulturu, crkvu, intelektualce, gospodarstvenike, jer dok je ovakav odnos i rasplet u Bosni i Hercegovini, dok Srbi de facto imaju državu u državi, dok federacija ima jednu vrstu ovakve bošnjačke dominacije, Hrvati moraju imati jedan institucionalni okvir koji će biti u funkciji našeg strateškog opstanka, ne samo dnevno političkog i demografskog i biološkog i kulturnog i znanstvenog i obrazovnog i gospodarskog i institucionalnog, i mislim mi ćemo čvrsto i ja osobno braniti tu ideju jer je potpuno ispravna, ona je potvrđena i od crkvenih velikodostojnika, intelektualaca, i mislim da nakon ovih izbora trebamo svi skupa ponovo sjesti za sto i učiniti napor da HNS bude tako koncipiran, a ne da bude u funkciji održavanja određenog političkog monopola koji nije bio dobar za Hrvate. Moramo i mi prepoznati naše slabosti dosadašnjeg političkog vođenja, pa rekao bi manipulacija sa nacionalnim interesima. S tim moramo prekinuti, a HNS institucionalizirati. A što se tiče nužnosti zajedništva oko važnih strateških pitanja, ja mislim da je to imperativ. Kad su pitanje ustavne promjene, pa mogu reći, ajde, hvala Bogu, tu smo imali, rekao bi, konsenzus tijekom ovih pregovora, tako da i to treba afirmirati, neke stvari su rađene, znači zajednički, nije se ta crta probila. Isto tako reforma izbornog zakona, slaganje vlasti, uvažavajući većinsku volju konstitutivnih naroda, to su neki važni elementi, ali zadržavanje bilo čijeg monopola, načina vođenja politike do sada, bilo da se radi o javnim poduzećima, lokalnim zajednicama, bez polaganja računa narodu, i dalje htjeti zadržati takvu matricu i kod Hrvata, mislim da nije dobro. Zato je važno da i kod Hrvata postoji pozitivna politička konkurencija. HDZ 90, ja mislim, sada uspio izboriti jednu takvu poziciju da i Hrvati imaju alternativu, ali nikad nismo izdali te nacionalne interese i nikad nećemo, ali želimo voditi bolju i odgovorniju politiku, a ne samo reći uvijek nam je neko drugi kriv. I mi imamo svoj dio odgovornosti. Tako da trebamo napraviti jedan balans između zajedničkih, strateških, nacionalnih ciljeva,
koji moraju biti usklađeni sa cjelinom, sa interesima Bosne i Hercegovine, a unutar toga sve što nije taj strateški nacionalni interes treba biti plod zdrave konkurencije, natjecanja, znanja, kompetencije. Trebamo vidjeti koji kandidat ima kakav kredibilitet, a ne samo po inerciji da bude podržan. Kakav je njegov životni background, kakav je rezultat njegovog rada, kako je njegovo znanje, stručno, profesionalno, ko ide za određene liste, ko ima taj kapacitet, ovo što ste u startu pitali, da zastupa te interese na državnoj razini, na entitetskoj, na županijskoj, na općinskoj, u institucijama, ko gura taj evropski put, ko može otići u Evropski parlament, ko može lobirati, ko može privući investicije, ko će se boriti za ove IPA 2 projekte, gdje su nam projekti, koliko smo educirani. Ja mislim da su to važna pitanja, da ne možemo sve samo pokriti nacionalnim, koje jeste važno i koje ne smije nikad biti zapostavljeno. Ali ne možemo stalno samo pričati o tome, a život ode dalje, a mi nestajemo. Moramo tu matricu promijeniti. Evo, kako vidite stanje kada je u pitanju, recimo, kanton Središnja Bosna i naravno problem grada Mostara koji još uvijek traje, nije riješen, evo, rješava se opet od izbora do izbora. Pa nije prvi put da kažem, ali večeras ću ponoviti da zaista Srednja Bosna u stvari srce Bosne i Hercegovine i ona je od strateškog interesa ne samo za Hrvate i Bošnjake, ona je u stvari od strateškog interesa za ukupno prelamanje odnosa u Bosni i Hercegovini i sigurno dakle da svi skupa trebamo dati doprinos da se Srednja Bosna valorizira sa svojim potencijalima, sa svojom prošlošću, sa svojim žrtvama, da se ta iskustva iz prošlosti ne ponavljaju, da ljudi mogu ovdje opstati na koncu i u tako složenim političkim i drugim okolnostima, nedostatku sustava u Srednjoj Bosni ljudi, pa evo Hrvati pokazuju izuzetnu žilavost, opstojnost, poduzetnost, evo i u Kiseljaku, i u Vitezi, i u drugim mjestima. Dakle, sad je politika tu da to afirmira, a ne otežava. Dakle, jedno pravedno ustavno rješenje Bosne i Hercegovine će morati doći. Ono ne može zaobići ovu Srednju Bosnu, ne može biti parcijalno rađeno za Srednju Bosnu bez nekih drugih prostora, pa i Hercegovačko-Neretvanske županije. To su bile županije i još uvijek jesu sa paritetnim režimom slaganja vlasti i upravljanja. To je narušeno, ali moramo se vratiti tim načelima koja to moraju zajamčiti i sigurno dakle da ako je takav i toliki fokus na Mostaru, on treba vraćen biti na izvjestan način i na Travnik, na odnose u Srednjoj Bosni. Ja sam čvrsto uvjeren da će i Hrvati u Srednjoj Bosni, ali naravno svi drugi pripadnici drugih naroda i u Srednjoj Bosni i u Hercegovini i u drugim mjestima, da ćemo postići taj temeljni unutarnji dogovor. Sad sam na predizbornoj konvenciji u Mostaru rekao, dakle, šta je bilo švicarsko iskustvo, imao sam prigodu da sa drugim zastupnicima u nekoliko navrata budem tamo. Zemlja sličnog karaktera, zemlja ratova također kroz povijest, desetljećima, možda i teži nego ovdje. Bila je pred izborom, to su mi rekli, ili da se dalje raspadne ili podijeli, ili da se postigne temeljni unutarnji dogovor. Izabrali su tada težu opciju temeljnog unutarnjeg dogovora. I sad su najprosperitetnija zemlja u Evropi, ali tamo je legitimno pitanje unutarnjeg uređenja, čak i danas, kroz referendume na lokalnoj razini, kroz poziciju da li će neka općina biti u jednom ili drugom kantonu. Niko neće izaći, odnijeti taj teritorij Švicarske, tako ni iz Bosne i Hercegovine. Ali moramo naći rješenje da se svi osjećamo dobro. I u Srednjoj Bosni, i ja sam uvjeren da treba početi od prostora poput Srednje Bosne i drugih da pokažemo tamo gdje su ti prostori bili ranjivi, da možemo doći rješenja pravedni i za Hrvate, i Bošnjake, i za druge. Isto tako i u Mostaru, da Mostar neće biti grad jedini, grad slučaj u Bosni i Hercegovini, koji nažalost više od 2 godine nakon što su održani lokalni izbori u čitavoj Bosni i Hercegovini, evo sad nema, ni kad su opći izbori neće biti lokalni izbori. Pa vidite, mi bi trebali reći ko je kriv za to, ko je odgovoran. Mi smo imali određene inicijative za promjenu izbornog zakona, davali smo i u parlamentu, pozivali druge partnere da dođemo do dogovora, da grad ne bude taoc, da vijeće radi. Mostar ima u gradskom vijeću sve instrumente zaštite nacionalnih interesa. Ja sam zato da ostanu tim kvote, zajamčene kvote,
Ne može, recimo, biti veći broj Hrvata od 17, Bošnjaka isto tako. Znači, bez obzira koliki je broj unutra, kvote su zajamčene. Zajamčena kvota 4 minimalno i za predstavnike srpskog naroda. To nigdje nemamo ni jednom gradu drugom u Bosni i Hercegovini. I evo, ja nemam nikakav problem da ti vitalni instrumenti ostanu, ali grad mora živjeti, gradonačelnik se mora birati, vijeće mora raditi, što sad ne radi. Kome to odgovara? Odgovara strankama koji imaju monopol, koje dijele prostore, lokacije, kad vijeće ne radi. Njima to nije nikakav problem. Oni obećavaju dogovor nakon izbora, a obećavali su ga i SDA i HDZ bi ih više navrata, nisu ga realizirali, imaju monopol. Znači da vidimo, mi smo spremni dati svoj doprinos da to rješavamo zajedno s tim strankama, ali ne može niko sam to riješiti. Dakle, potrebna je jedna iskrenost, moramo izvući ruke iz džepova, ne igrati s figama u džepu, dogovorit ćemo se, nećemo, dogovorit ćemo se na račun drugoga. Znači, Mostar može po potencijalima biti Firenca jugoistočne Evrope, ono što je rekao Ivo Andrić i treba. On je sad zarobljen grad taoc i međunarodna zajednica OHR ima vlastitu odgovornost, vijeće za implementaciju mira jer su nametli i oktroirali statut i ne mogu sad samo reći vi se unutra dogovoriti jer taj statut ima unutarnje blokade i kočnice. Tako da evo, ja sam uvjeren da izborom i selekcijom ljudi i kandidata jednom novom odgovornijom politikom možemo početi rješavati ta pitanja. Imam za vas jedno pitanje. S obzirom na ovu presudu Sejdić-Finci, koliko će uopće ovi predstojeći izbori, evo po vama, biti legitimni? Pa oni će biti legitimni. Dobar dio građana Bosne i Hercegovine, evo, nema pravo da se nađe na, recimo, listi za Dom naroda, odnosno za člana predsjedništva, ono što vi možete ili neko drugi. Oni će biti legitimni i legalni jer su u skladu sa aktualnim aneksom 4, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine koji je, svi znamo, parafiran u Dejtonu, potpisan u Parizu. Da, ali isto tako je i odluka suda u Strasburu obvezujuća za Bosnu i Hercegovinu jer je članica Vijeća Europe. Ali oni neće otkloniti diskriminaciju, to ste u pravu. Pazite, ja sam se ovim pregovorima zalagao apsolutno da dođemo do rješenja i bio sam jedan od onih koji je stalno govorio blizu smo, nemojmo odustati. I sigurno da nema trajnog i pravednog mira i stabilnost ove zemlje dok svaki građan, bez obzira gdje bude živio, bude imao ista prava. Bez obzira jel se nalazi u odnosu većine ili manjine. I dok ne bude imao pravo na kandidaturu. A šta će biti? Ko će dobiti potporu? Mi smo bili blizu kad je dogovor oko toga od 14 točaka, dogovorili smo bili 12. Ostalo je pitanje šta će se naći u Ustavu, šta u izbornom zakonu. Falo je malo dobre volje, ali mislim da je i nekim liderima i nekim opcijama odgovaralo postojeće stanje, jer oni u tom postojećem stanju odlično plivaju, odlično stvaraju privid rješenja, a zemlja dalje jednostavno kreće nizbrdo. I zato jesam se kandidirao i prihvatio kandidaturu da ne možemo reći da nema izbora i testirat ćemo sada kako će se ko ponašati sa ovim obvezama o kojima vi govorite. Nisu to samo obveze. Minimum je dakle da provodite odluke Europskog suda za ljudska prava kao vrhovne sudske instance u Evropi koja je iznad čak i našeg Ustava i to je kredibilitet. Jesmo u stanju to provesti ili nismo? Isto tako, mi temeljem te odluke trebamo tražiti otklanjanje diskriminacije prema svim, koje nije samo u slučaju Sejdić-Finci, prema manjinama. Pa gdje god se većina ponaša dominantno i gazi prava manjina, imamo toga u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, budemo pošteni i u većinskim hrvatskim, da budemo odgovorni. Moramo i to reći. I mi imamo svoj dio odgovornosti. Dok to ne promijenimo, imat ćemo ovu situaciju da tražimo krivca u drugome. Ali ja sam uvjeren da ova zemlja ima legitimno demokratsko pravo na demokratski ustav, na usklađenost svojih zakona s evropskim, da ćemo te vrijednosti, makar one bile bolne, ja to zovem europeizacijom Dejtona. To sam rekao i u Americi, to sam rekao u Briselu. Zašto je bilo bolno ovo? Zato što nije jednostavno te evropske vrijednosti unijeti u tijelo Dejtona, koje nije baš, rekao bih, tipično u Evropi ili u svijetu kao ustavno uređenje. To je plod jednog kompromisa da se rat zaustavi i sad u to tijelo treba unijeti evropske, nekima se to ne sviđa, ali taj put nema alternative. I mi kao narodi, kao Hrvati, ali i kao demokrati moramo
biti lideri unošenja tih vrijednosti, jer je to i nama u interesu, jer ćemo tako zaštiti individualna prava svakog čovjeka, ali i svoja kolektivna prava koje po europskim konvencijama imamo, a i drugi imaju, pa i manjine imaju, ali zato treba jedna bolja i odgovornija politika. Evo vaš stav prema trećem entitetu. Malo pa u različitim tiskovinama, na portalima i tako počnu se spominjati nastojanja sa različitih strana, da se razumijemo, da se teži opet trećem entitetu. Pa onda tu je malo pa opet to odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Koliko sve je to u stvari realno ili su eventualno u pitanju neke samo špekulacije? Pa nažalost to pitanje se vrlo često poteže kad se ne želi istinsko rješenje u Bosni i Hercegovini ili kad pojedinim opcijama ili političarima treba da zadrže fokus na sebi ili da zadobiju potporu birača. Ja ću reći dvije stvari. Znači, HDZ 1990, ja sam taj koncept predstavio. Mogu samo reći da je bivši visoki predstavnik, čovjek jednog visokog kredibiliteta i moralnog autoriteta, Kristijan Schwarz-Schilling ocijenio taj koncept najboljim modelom koji je do sada uopće ponuđen. Znači, federalno uređenje Bosne i Hercegovine, ali ne samo federacije, nego u cjelini, koje će zahvatiti i pitanje Republike Srpske, koja ne može biti izvan definitivnog, trajnog, stabilnog rješenja u Bosni i Hercegovini, je najbolji model rješavanja i on podrazumijeva dakle da država ima dovoljno nadležnosti, ali da bude više federalnih jedinica, da bude jedna istinska decentralizacija gdje će ljudi kao u jednoj od Njemačkoj. Njemačka je mononacionalna, znači, ali opet je federalno uređena sa svojim pokrajinama i državom gdje je stalno razgovor i dijalog šta će biti na razini pokrajine i dan danas, iako su najrazvijenije Evrope, a što na razini države. Dakle, to je legitimno pitanje. Dok su dva entiteta ovakva kakva jesu, legitimno je pitanje i trećeg entiteta, ali pitanje je li ono realno sad. Zato trebaju partneri i zato treba jednostavno politička volja da se neke stvari urede. Ja nisam za manipulaciju sa pitanjem treće i zavaravanje naroda. Nisam ni za poruke koje nam šalju iz Republike Srpske, pogotovo Dodik u zadnje vrijeme, da se razgraničimo s Bošnjacima, da ne diramo Republiku Srpsku. U stvari to je nuđenje jednog novog, rekao bi, konfliktnog odnosa unutar federacije. Znači ja sam za jednu realnu, istinsku dimenziju reforme Bosne i Hercegovine, gdje će i Hrvati imati svoje uporište institucionalno i teritorijalno. Prvo, da mogu legitimno izražavati svoju političku volju u najvećim institucijama, a onda u onom smislu decentralizacije gdje je kultura, znanost, obrazovanje, šport, da mogu realno mediji, da mogu realno ostvarivati svoja prava sukladno evropskim konvencijama. Ja sam uvjeren da će do te reforme doći. Možda neće brzo, ali postupno sigurno će. Prvi korak može biti racionalizacija federacije, smanjivanje broja županija, odnosno kantona, okrupnjavanje, stvaranje održivih županija, jer sad su ove, nažalost, ne mogu ni same sebe financirati. To su pitanja koja stižu na dnevni red. Ja ne želim niti kao kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, ni kao predsjednik stranke davati lažna obećavanja, to će biti od izbora do izbora. Ali želim jasno reći da ćemo se istinski boriti za pravednu Bosnu i Hercegovinu, gdje će i Hrvati imati ista prava u ustavnom smislu i stvarnom smislu sa drugim, da se to ne može dalje odgađati bez obzira koliko ili Srbi ili Bošnjaci misli da to mogu Hrvati. Rješavanjem otvorenog hrvatskog pitanja u stvari bi se trajno stabilizirali odnose u Bosni. Svi oni koji su pokušali to gurnuti pod tepih, marginalizirati Hrvate, ja im poručujem, ti koncepti su propali. Mi želimo evropsku Bosnu i Hercegovinu. Na koncu mi smo presno utjecali na sve važne procese, važne za Bosnu i Hercegovinu. Imamo legitimno pravo unutar Bosne i Hercegovine da se osjećamo dostojanstveno, pravedno sa drugima i da ne manipuliramo sa tim. I ovo je moj poziv, dakle, da nakon ovih izbora ne prokockamo vrijeme i ne koristimo opet od izbora do izbora bilo treći entitet, bilo evropski put, bilo disoluciju, bilo dominaciju kao balone, nego zaista da ta otvorena pitanja za stolom i institucijama rješavamo. Ja sam uvjeren da mi imamo snage i kao narod, da smo to pokazali kroz povijest, da se revitaliziramo
i ustavno, i demografski, i biološki, čvrsto sam uvjeren u to. I koliko god bilo defetizma s pravom, nezadovoljstva s pravom, destrukcije, mislim da mora pobijediti bolja poruka u ovoj zemlji, da Hrvati treba biti lideri te pozitivne poruke. Ja osobno želim biti dio tog pozitivnog raspleta, želimo ohrabriti da ostajemo ovdje, da ćemo se izboriti za istinsku ravnopravnost, ali pružajući ruku drugima, poštujući i čuvajući svoj identitet, ali harmonizirajući ga. Ne rezati zrak između ljudi, između naroda, mislim da je to nemoguće u ovoj zemlji. Ali jedna valorizacija, jedno poštovanje, jedan međusobni respekt i jedan odnos pošten prema cijelini, mislim da će i nama biti od koristi i da mi moramo dati svoj doprinos toj cijelini, pa da onda tražimo nešto za sebe. Evo, kažete mi, ukoliko ne pobjedite na izborima, što onda? Čitava ova dimenzija oko moje kandidature nije uopće vezana bila nikada, vjerujte mi iskreno, na to hoću li pobijediti ili neću. Iako sam zaista fasciniran koju potporu dnevno dobivam u čitavoj Bosni i Hercegovini i zaista mislim da imam realne šanse ne samo da budem izabran, nego da kroz ovaj pristup nametnem jednu novu političku paradigmu i odnos u Bosni i Hercegovini i na to sam ponosan. Dakle, bez kalkuliranja sam ušao u utakmicu jer ovo, vi ste dobro rekli, sa ovolikim i političkim i životnim iskustvom. Neke sam odluke donio tek u 56. godini. Dakle, da se kandidiram za predsjednika stranke tek u 56. godini, a za ovu funkciju sada u 57. godini, to je zaista, mislim, vrijeme kad čovjek mora jasno i odgovorno, hrabro, bez kalkulacija, bez ikakve kalkulacije, da sam kalkulirao hoću li biti izabran ili neću, mogao sam prihvaćati neke neprincipijelne dogovore, dobiti određene pozicije, pa čak i možda najbolje u ovoj zemlji. Ali vidio sam da te politike više ne mogu donijeti promjenu. Promjena je nužna. Sigurno da već sada mogu reći da ovaj pristup pobjeđuje jer puno ga ljudi podržava. Da li će na ovim izborima već biti u cijelosti realiziran, ne znam, ali ako se desi neka druga varijanta, ja ću čestitati onima koji pobjede. Vidjeli ste, moja kampanja nije fokusirana bila uopće naprotiv nekoga. Niti nema nikakvog bijesa ili nezadovoljstva ili frustracija. Naprotiv, želim i odgovorno tvrdim da sam unio u politički prostor, to su objektivne ocjene i analitičara, analize mojih medijskih nastupa, poruka, govori u Briselu, u Institutu za mir u Washingtonu. To su poruke koje se dugo čekale. Moje dio odgovornosti bio da ponudim jedan pristup, da ga stavim na stol, da ljudi imaju izbor. Pa čak mislim da je ovo presno bilo sad da Hrvati imaju izbor. I sigurno je da niko sad neće moći reći kad bude izabran hrvatski član predsjedništva, mislim da će tu biti zadovoljeni svi elementi, da to neće biti ova praksa u zadnja dva ciklusa i da onda stvarno treba krenuti u građenje novih odnosa, a osobno ne moram stalno biti u politici. Sigurno dakle da je moja obitelj također, koja mi je ogromna potpora kroz ovih 20 godina, 14 seljenja trpi, da sam i ja želja njih i oni mene. Ovaj način na koji se ja bavim politikom sigurno zahtijeva jedan asketizam, jedno odricanje. Morate doći do ljudi, morate ih čuti, morate ih poštivati, morate prisutni biti i morate ne kalkulirati. Znači, bilo je puno lakše stvoriti privid jedinstva, a u stvari bez jasnog programa i kriterija. Ja sam puno odlučniji da stvorimo jednu vrstu kriterija i vrijednosti i da ljudi imaju izbor između određenih kandidata i politika i onaj ko pobjedi nek preuzme odgovornost i nek položi račun. Dok jednom taj ciklus ne uspostavimo ovdje, mi ćemo se stvarno vrtiti u krug. Ljudi će plaćati cijenu, građani će plaćati, ljudi će trpiti. Nije jedino bitno u stvari evo za Hrvate u Bosni i Hercegovini koja će hrvatska stranka, odnosno određene osobe osvojiti vlast. Bitno je i ko će predstavljati Bošnjake, odnosno ko će predstavljati Srbe, evo kako u predsjedništvu, tako i u oba doma državnog parlamenta, u federaciji, u kantonima i sve ostalo. Koga bi vi voljeli vidjeti kao srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva? Evo, ukoliko budete ili ne budete član predsjedništva, nije bitno, ali što mislite ko bi bio dobar za Hrvate? Evo, s obzirom da zastupate, znači, taj interes hrvatskog naroda.
Pa evo ja sam mu već odgovorio javno na takvo ili slično pitanje. Znači, za razliku od drugih kandidata koji su već izrazili svoje preferencije, ja se nisam individualno određivao, jer zaista smatram dakle, da birači trebaju odlučiti. Koga birači izaberu za člana predsjedništva iz reda srpskog, odnosno bošnjačkog naroda, ja ću to poštivati. Siguran sam da birači trebaju prepoznati ko može dovesti do dijaloga i kompromisa. Evo, to je moja poruka. Volio bih da ti ljudi budu izabrani i da dalje ne proizvodimo sukobe u toj instituciji, nego da šaljemo pozitivne poruke. Ja sam bio žalostan kao i većina ljudi kad predsjedništvo nakon onih strašnih poplava nije moglo proglasiti ni izvanredno stanje kao institucija. Mislim, predsjedništvo, bez obzira što neki podcjenjuju njegovu moć, ono ima značajne ovlasti po Ustavu. Čitava obrana, čitava vanjska politika, imenovanje mandatara, predlaganje proračuna, imenovanje značajnih pozicija u obrani, sigurnosti, u diplomatskoj mreži. Znači, odnos prema vijeću ministara bi trebao kretati uvijek inicijativa pozitivna od predsjedništva, parlamentu, prema nižim razinama, prema zemljama susjedima. I ja mislim da je vrijeme da u predsjedništvo dođu ljudi i ja želim da takvi ljudi budu izabrani. Evo, to vam je moj izravni odgovor, koji mogu sutra javno reći ja sam za dijalog, konsenzus, za poštovanje drugog i za podvlačenje crte pod sukobe i manipulacije, pod blokade i da od predsjedništva kao šefa države krene ozdravljenje ukupnih odnosa institucionalnih, političkih, društvenih i ja vjerujem da će ta sada dimenzija prevladati. Zato sam se i kandidirao. Vjerujem da će i drugi prepoznati tu vrstu kandidatura, ali osobno mogu reći da sam ohrabren zato što se ova kampanja čak i kod drugih prepoznaje kao pozitivna i evo, mislim da treba tako nastaviti. Evo, nadamo se i mi kako će cjelokupna kampanja u Bosni i Hercegovini, koja nam tek predstoji, iako možemo reći da je ona već dobrano krenula, kada su u pitanju sve stranke, biti fer i korektna, da će izbori proći u miru. Evo, to je prije svega ono što se mi nadamo. Vama hvala lijepa što ste bili gost naše emisije Ekstra Plus. Vama hvala na ovim pitanjima, mogućnosti da na ovaj način razgovaramo i evo još jedan veliki pozdrav, ohrabrenje i evo kad god pozovete, ovo je i mjesto i kuća gdje svakako treba doći, izraziti poštovanje i potporu. Ja se nadam da će nam svima biti bolje nakon ovih izbora. Evo, nadamo se i mi. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste tijekom ovih sat vremena bili uz nas. Doviđenja.